Això és un camp de mines. Si us plau, jo ho demano... Nosaltres som els que hem de trepitjar el camp. Però fem-ho d'una vegada. De tant en tant has de fer un saltiró. Perdre el temps no és bo. Ebola-Kranken, die tödliche Seuche auch übertragen. Das ist nicht bewiesen, aber Tierärzte wollten jetzt den Hund der erkrankten spanischen Schwester einschläfern. No van a cumplir las órdenes del fiscal, porque no van a dar los datos de los colegios. Y eso ya está. Ya es delito. Con lo cual ya la cosa ya desobediencia. Y yo sí estoy asesorando, o sea, o actúan o chican. Vale. El respeto a las democráticas de traemos ya no como